ukhumbule kuphakameni noThabo Sambothi obuthuza nayo ake ngibongeke ake ngiqale ngifunde lesihlabelelo khona engifuna ukusho ngokuthi uPetro abone uMose noElia sisandinda isihlabelelo 148 sisandinda wasimisa sabashiya babephuza samlandela uphungelihle angathi kuthiwani la motwa sabashiya bephuza ngicathi akhulunywa ukuthi babephuza amanzi ngoba amanzi awangcolisa umuntu kusho ukuthi babephuza ukungcolisa idokodo namhlaba sabanjiwe abagcinela ubumnyama bakhululekile ababiziweyo makabongwe uJehova siyazidinga ezokubonga thina ababiziweyo sasabela simbonga uDumseyo makabonga uJehova bamenyeziwe emathuneni nanso ke indaba ebengifuna ukufika yona sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonge uJehova ngesikhathi bekhuphukele entabeni uMose noElia babe ngasekho emhlabeni kodwa avuleka amathuna abo ngoba babelandela uphungelihle iphunga lakhe langena kubona ngoba babephethe kahle amadokodo abo bathema ukunyukelwa entabeni uPetro ngoba wayephethe kahle idokodo lakhe wesenikwa ihlolo lesithathu lasezulwini wayesebona belele bephuma bebonwa kuthiwa ke la bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova lolu usuku ke lwanamhlanje usuku lokuthi ngempela uma kukhona abakithi abahlele ihlahleni abahleli kubantu egazini sihambe siyobacelela namhlanje ukuthi abangene emzini oyingcwele abangahlali la sichama khona egcekeni la khona ngelinye ilanga senza yonke into ebheke eceleni mabahambe baye emzini oyingcwele okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ngithe khona indaba ke ngizoyifunda yokungcola komuntu khona into eshuwa abantu kuthiwe isoka lamanyala isoka lamanyala yabona igama elilandelana lamanyala ngenye indlela ubusoka kunenyala phakathi kunenyala phakathi eke sifunde la intshumayelo yenkosi ilanga le ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni ngiyiqala itholakala kwabanazi incwadi kuqala ku45 indinyana ka16 sizobona gcina kiphi indini ke nginixoxele indaba embi bekukhona lapha ekuphakameni insizwa engumNazaretha inomfazi wahlala lo muntu wagula wafa ngesikhathi inkosi ixoxa ishumayela lentshumayelo ngangikhona eparadise ngiyakhumbula sicaphuna encwadini njalo le sicaphuna encwadini njalo esihlale sithi ayithengwe incwadi incwadi ka advocate uTH Mnyando eyokuqala leyo nesibili khona ngabe ngathi ayikho ufana ama page ake nginixoxele indaba embi bekukhona lapha ekuphakameni insizwa engumNazaretha inomfazi wahlala lo muntu wagula wafa ngithi wayesezele abatwana abane noma bayisihlanu uma esezohamba emhlabeni bathi wahlupheka kakhulu ethanda kungibona kodwa ngoba kukude ngathi uma ngifika wathi unina baba uze wafa umntwana wami ethanda ukukubona ngathi mina ubethanda ukungibonelani ngoba bengihlala ngikhona lapha ekuphakameni nasezweni lakubo uma bekukhona abethanda ukungibonela kona wayeyekeleni ngaleso sikhathi lokhu uyazi ukuthi angihlali ndawonye khona ngiyazi ukuthi noma ngikhona nje endaweni ngesinye isikhathi yize umuntu ethanda ukungibona uye angaze angibone nakhona lapha ekuphakameni ungahlala nje kuphele unyaka ungeze wangibona ngikhona angazi ke nami ukuthi kwenzeka kanjani lokho sakhala lesalukwazi ngaze ngathi kusona yathini indodana yakho uma isihamba emhlabeni sathi ayisho ngolutho kwaphela isikhashana kwase kuza umkakhe lo mfana esethi baba umyeni wami kade ekhona lapha kimi efike emubi enosizi
wafika lapha unkosikazi wakhe eseshonile esefika ngesibonakaliso emube ngcolile ehamba engambethe egcwele udoti wobudoda bakhe wonke umzimba kusukela ekhanda kuze kuya enyaweni. Uma efika kimi ngaphuza ukumbona ngezwa ngezwi esengimemeza wathi angimnakile ngani. Ngethuka kakhulu ngoba ngangamboni ukuthi ubani. Uthi ke Musa usangibuza ngisize ungiyele kubaba ephakameni ngisodakeni ungibona nje ngiphuma odakeni angazi ukuthi ngingayigeza kanjani lento ngoba iyanginukela ngize ngiphume ngesinye isikhathi ngifune amanzi ngingawatholi ngihambe ngize ngikhathale ngiphinde ngizibone sengikulo loludaka ngiyahlupheka ngicela ungiyele kubaba ngicela angigeze ngangingazi. Uthi ke umkakhe yini wenzani? Izwi lokuqala uthi ngangingahloniphi amadodakazi abantu. Izwi lesibili uthi ngangingahloniphi imizi yabantu. Uthi umkakhe hawu konke lokhu kukuwe na? Waphendula wathi yebo Musa usabe usangibuza ngoba uyabona ukuthi ngiyahlupheka lento iyanuka iyanginukela yonke lento engangingcolisa ngayo laba bantu iyanuka manje ngisize uye kubaba uthi akangisize angacunuki uyakwazi lokhu engangikwenza. Nempela lo mfana ngake ngamsola ngangihamba naye ezweni lakubo insukwana wayejwayele njalo endlini lapho kukhona abantu besifazane ngamkhuza ngathi angabokwenza lokho uma ehamba nami nemhlangano noma enemkhuba emibi ungaboyenza uma uhamba nomhlangano ubokwenza ekhaya lakho nakhona ekhaya lakho kuyokuhlupha ngelinye ilanga. Lo mfana wakholwa ubaba mkhulu esekhona esemncane efele nguyise. Inkosi yasekuphakameni yamkhulisa ngokukholwa waze wacela intombi ekholwayo yamphatha kahle. Kuthe kuphakathi wayesefikelwa umoya wokuhlubuka kepha akaze akulahle ukukholwa eya njalo nasesontweni naseinhlanganweni kodwa ngaphakathi enhlizweni yakhe sekukhona umoya wokungabaza ukuthi konje kuyisono yini ukuhlobonga kuyisona yini ukweba kambe kuyisono yini ungaligcini isabatha ngoba zonke izono ziqala kanjalo ziqala ngokungabaza. Uthi ungavumela ukungabaza bese uqala ukona manje lokho kona akuhluphi umuntu ngosuku lenkosi uma isifikile akukho umuntu ongakuvikela ukuhlupheka wedwa. Kuthiwa ke lensizwa ngingaze ngiqede incwadi kuthiwa ke lensizwa mesifika unkosikazi wakhe ezobika enkosini uthi unkosikazi akunawo nemali akunalutho. Inkosi yathi hamba uyodayisa inkuku ekhaya ngoba wayengenambuzi wayengenankomo lo muntu ngoba konke okwakhe wayegcinele ukuhamba ehlobonga abantu abazidini ukuhlobonga ubusoka ehambelala nezingane zabantu wadlula einganeni zabantu amantombazane eya nasemakhosikazi nabantu elala nawo kwakuyileli soka kuthiwa isoka lamanyala kanti kwabusoka bubodwa uma abantu bengezophelela kuwena uyawungcolisa umzimba wakho oyidokodo likaNkuluNkulu. Lensizwa ke wahamba kunkosikazi owayenganakiwe namhlanje kukhulunywa namadoda ayilolo hlobo ahambe hlobonga athi mase behleli ndawonye bekhuluma athi mina angidlulwa lutho abanye bathi angidlulwa skate sokugcineke namhlanje sokhona abangadlulwa ngisho na blue oshele iketa shele namadoda kube kuyindoda angazi ukuthi kugcina sokungcolo njani lokho okwamanyala impela ongasadlulwa skate ongasadlulwa bhlukwe konke kuyena kuyafana. Hayi ikona ke lokukhuluma esikukhulumayo ukuthi lo muntu waba nenhlanhla ngoba lasala iphunga elincane kuyena wakwazi ukuvuka athi ngihambele ungiyele enkosini ufike unginikelele. Ngiyacabanga lo muntu kunjani maye khonjulu
avela khunjule engashiyo kuthiwe namhlanje simenzela kuthiwa senza itiye senzela ubaba wenza itiye wenzela ubaba ucela inhlanhla kuyena ucela kanjani inhlanhla kumuntu oyinyanyawo kwayena onuka uzofika nalokunuka uyothi wathi wenze leli tiye uthi uyaphuma enyangishayiswa imoto ngoba lo muntu akafikile ekhaya labangcwele ingakho ithi inkosi uma kukhona into ofuna ukuyenza yenzela umuntu ecelile kuphela bese uzomnikelela la ekhaya bese kuya ngokuthi uceleni futhi mecela ngoba uthi nakumina bayafika uthi omubi uyafika nakumina athi ngicela ukutshele kumjiva wakho uthi ngiyamthathe ngumniki kuhleke uthi kuhleke uma esefikile wena linda uthandaza ingakho kuthiwa eminye imbono ayiveli kuwe amaphupho amanye awaveli kuwe Nkosi uma kuya ngokuthi uzocelana uyabheka ukuthi lento azoyicela uShembe uyavumelana yinayo kunjalo uma ezocela ukhanjana ubese uthi wena ngizomenzela ngoba ubaba uthe ukhanjana kodwa uShembe singabugayi utshwala ngeke liphinde liphume ukhamba la wena ngoba uzomenzela yena ebesethi phuzani phela nani uma ulethe ukhamba kumuntu kuye kuthiwe khipha ubuthi izingane zakho zoqala ikhipha ubuthi zikhiphela umkhulu wazo zogcina sezizidakwa ngoba sevumelile lo savumela kanjani kunje kuthina asingasoli ingane zethu ezidakwayo asiyisole thina ngoba senza ukhanjana senzele obaba mkhulu ngithe ngelinye ilanga sisathanda ukwenza inkomo zobumba kwakugcwele inkomo ezibayeni namhlanje abantu basenza ukhambana namhlanje uphuma esabatheni ingane yakhe ibihambe yophuza utshwala musu kusola yona sola wena ngoba wena wenza ukhanjana obaba mkhulu bakho bajabula basebethi kule ngane phuza wena ngoba sayasiphuza nathi asitshelwanga ukuthi utshwala bubi nalo sekholwa usenza utshwala pho ihlabelana ingane mazidla utshwala